Namshawatana kambe inhlekane reperile bahlari na babukeli ba channel ya Matimba Emmanuel YouTube channel kombela mi subscribe ku channel wena kota ku kula ku fana na ti channel tin'wana. Ni vuye na kambe hi mhaka xikanya lexi xa Muchachaphasi. Vo tala va ta ti vutisa va ku why ni ku ni vuye na kambe yi kona video leyi ni nga yi endla ya Muchachaphasi kwala ka channel mi pfula mi ya le hansi mi ta yi kuma. Van'wana va ni vutise swivutiso va ku xana incini switandzaku swa ku va munhu loyi hanyaka na yena or nsati wa wena or girlfriend ya wena or murhandziwa wa wena loko ku ri ke i tshama a kha timhaka ta masangu na Muchachaphasi incini switandzaku swa kona. Vo tala va ta ti vutisa va ku why loko ri i tshama a kha a ni vo tala va n'wina leswi nga hlamusetele ka video mi ta swi twa ku ni te yini xilo xa wena to hlamala simu yi khiwini mara nga swi twisisi ku simu leyi khe njhani na miri wa wena wa swi twa ku hayi i nga ku la a ni ye masin'wini a ni ye ku rimeni mara a ku na munhu kusuhani na mina papa vana va kona boyfriend a yi kona or munhu loyi ni hanyaka na yena kusuhani na mina a nga kona swi ta njhani because of what hi xona xikanyana lexi. Xikanyana lexiwani tanihileswi ni vulaka va ni vutisa ku swivutiso va ku xana xi na switandzaku swo karhi. Xikanyana lexiya a xi endli ku munhu a va pregnant or munhu a va na khwiri or munhu a va na nyimba. Xikanyana lexiya a xi endli ku munhu a va na mavabyi swo fana na ti STI vo HIV a xi endli. Xikanyana lexiya a xi endli ku munhu a va na ti-pain to karhi aka munhu wa xisati va swi tiva vona vavasati a ni n'wansati. Xi lexiya xi to ku endla ku i zonda nuna wa wena or i zonda munhu loyi hanyaka na yena loko a ta ku ri nkarhi ku ana fana or papa girl or papa fana or papa girl or mana girl or mana fana a hi teki xikomi ya ku rimeni la masin'wini i ta twa mana fana a ku hayi namuntlha hayi nkarhi ni nge swi koti ku ya rima le masin'wini u kuma ku swi swa kona na wena wa swi vona vo ma 6-7 days i khe vula ku a yeni masin'wini mpfula yi nini a ala because of what i xi lexiya xi endla kwini a nga pfumeli mara i kuma ku nampundzu loko dyambu rixa a tunga ku hayi a ri busy na ku rima kasi to a nga ri ku rimeni loko a cheka mun'we hala tlhela kuma ku xikombo lexiya xa ha tshamisekile musa swi te njhani because of what xi lexiya xi ku endla ku yi zonda nuna wa wena. Mi nga endla mihlolohlolo leyi hinkwayo ya ku halaya hi tiofisi or ku halaya ku endliwa kona ku rimiwa kona mara kuma ku doba van'wani kuma ku hetelela i famba ya yiva ne le handle mara kuma ku loko ya yiva handle swi fika swi pfumela loko ri n'wanuna mara loko u vuya la kaya kuma ku n'wansati wa ala doba sometime kuma ku n'wansati a nga swi lavi no swi lava mara hi vuya ni twi nga ku endli something ma ni twisisa. That's why ni ka video leyi ni ku ri ni ku swi lava mi teka vavasati van'wana mi va yisa kona mi va yisiwa kona loko a zama ku hlamusela ku yini na problem ya so na so i n'wi yisa ka vanhu ti kona tin'anga ta xintu va kona vanhu va tikereke to hambanahambana va kota ku n'wi pfuna ma ni twisisa. Se xi lexiya xa kota ku sivela ku a nga lavi nchumu van'wana hi ti-divorce to tala because of what xi xexiya i twa munhu a ku nsati loyi wa mina na n'wi tshika because i mhaka ya so na so na so van'wana xi n'wi block-a ku kuma ku a nga kumi na n'wana nsati a nga tswali mara loko fambe handle ya fiki tswali because of what hi mhaka xi lexiya xi teke munhu loyi xa n'wi controla i munhu wa xona se ma ni twisisa. Xikanyana lexiya xi nghozi swinene. Muchachaphasi wu nghozi swinene muchavi ngopfungopfu na vuboti na vopapa n'wina mi nga na vavasati loko nsati a va lava swo karhi a ku navusiku nga ku mi twa swa so na so. That's why leswi ni nga vula ni na nhlekani kuma n'wansati i navela ku twa munhu a ku na ya ku tlele ntele vurhongo ivi loko a phaphama mi kuma ku hi vo ma-1 na nhlekani dyambu ri ri kwala loko a pfuka kumbe a wisenyana vo ma 2 hours loko a pfuka mara a swi twi ku a ku ri na something a xi ri ku endleka swi something because of what ku na munhu wo karhi la tirhisaka Muchachaphasi loyi wu tirha na vusiku na nhlekani vo tala va wu tirhisa na nhlekani u kuma ku ti vutisa ku wena why every time na vusiku i tlela byi pha vurhongo mara na nhlekani wa twa vurhongo loko ri munhu wa xisati i mhaka wa Muchachaphasi. Se leswi ni mi byelaka swona ku mi xi chava xikanyana lexiya mi tiyisa vavasati va n'wina ku va xi lexiya swi kota ku fambela kule na vona na khensa ku va mi langute channel. Thank you.